S obzirom da smo odbacili tumačenja koja su vrlo zastupljena u književnoj kritici, sada imamo jedan zadatak da sami ponudimo jedno tumačenje koje može biti legitimno i zasnovano na argumentima i na tekstu samog romana. Da bismo to uradili, možda treba da krenemo od načina razmišljanja samog pisca, Franza Kafke. Naravno, mi ćemo zaobići biografsku kritiku i analiziranje spoljašnjeg života Franza Kafke kao što su neki ipak tumači radili, pa smo videli da postoje neka tumačenja biografskog tipa. Mi dakle pokušavamo da na neki način proniknemo u to kako je Franz Kafka posmatrao život. Evo nekoliko njegovih citata. Istina je ono što je svakom čoveku potrebno za život, a što ipak niko ne može dobiti ni kupiti. Svaki je čovek mora neprestano stvarati iz sebe samoga, inače će propasti. Život bez istine nije moguć. Istina je možda sam život. Ovde skrećem pažnju na to da je upravo istina nešto što svako od nas mora neprestano stvarati iz sebe samog, inače će propasti. Drugi citat kaže: ti si zadatak, nigde učenika nadaleko i naširoko. Mi zaista možemo reći da je čovek dato biće sa jedne strane, jer ima određene predispozicije, gene, talente, sposobnosti i tako dalje, ali sa druge strane čovek je zadato biće jer ima zadatak da dosegne određene stvari. Zato i Kafka kaže: ti si zadatak, nigde učenika nadaleko i naširoko. Zatim treći citat, i sa tim ćemo završiti: mi nismo grešni samo zato što smo jeli sa drveta saznanja, nego i zato što još nismo jeli sa drveta života.